دنباش تماشاوان خوبونه ج برنامه مجاره کو میوانک می وجاره جی درباره گشتان کو روجوا پیش باشور پیش کردن می باخون حال گلمه حواله می روزنامه‌گر خالد ارمیشه برز خالد ارمیش مرحبا دنباش مرحبا سرشبا دنباش برش وقتی مثلا ج 14 نیسان حتی آنها زیاده 20 روزه شرکت دجوار باشور الحرم azab متنا و دیسا آواشین پکته و به تایبتی به پشتگیری و همکاری پدکی افشار پیش کرده. دمن برشی گلک اپراسیون و شر الحرم پیکاتن و گلک اپراسیون سر زاپی پیکاتن انجام نگرتن. سری ده نها افشار هم بهتر تایبتی پشتی پیمان لوزان 3 سال در باز بود. نها ببینیم که ایدی به پروژه دن به تکنیک پر مزن خواسته شرکتی هین مزنتر باشین. اون بیشتر چاپ ناسد کن یعنی افشار الگوی شردن جداتره اون چاپ ناسد. بگمان هم قناخ جو قناخین بری جداتره هم تایبەتمەندیە وی شەڕێ جودایە قۆناغێکی کو ئەم تێرە دەرباست بند دنیای گشتیدا عالی سیستەمدا سەرڕزگرێک نو تێچێکردن ji ber ku di sîstemda bi xwe de xitmandinek hate çêkirin hate jîn ê mecbûr e vê xitmandina xwe derbas bine hewdanê wan di asta cîhanî giştî de ji bo ku vê xitmandinê derbas bikine Sîstema cîhanê ya sedsala dawî di rojhilata navîn da bingehû hatbû avîtin serrastkirinek dîzaynkirina wî di vir hatbû çêkirin dîsa di vir da dixwaze lêgerînekê heye ku serrast bike careke demê de xitmanê derbas bike ji bo wê hemû hêzê xwe ve ne tenê alî leşkerî bi her alîvan nava şerek daye hem hêzên cîhanî di nava xwe da şerek dane hem jî dixwazin li herêmê serrastkirinekî nû çêbikin dewletên heyî ê ku sedsala bîstan da wekî netewdewlet hatin çêkirin bi nava van da sîstemê van da birêvebirina van da rol û ertayîna van da guhartinekî bidine çêkirin li ser wî esasê sîstem ji nû ve dizeyên bikin ê di sedsala bîstadayê ku bê maf hatbû hîştin yek ji wan gelan Kurd bûn di vê sedsalê da Kurdan têkoşînekî mezin da meşandin bê naber bê her çi qas mafê xwe nikarbin bi giştî bi dest bixin jî têkoşîna Kurdan berdewam kir heya roja me îro hat îro gîştin astekî rêxistinbûna xwe têkoşîna xwe siyasî civakî aborî leşkerî gîşte astekî wekî li pêşiya sîstema cîhanî ku di rojhilata navîn da xwe dîzayn dike li pêşiya feraseta wî sîstema heyî wekî astengê kelemek hate dîtin ji bo wê êrişê ku niha îro li ser parastinê medya tên çêkirin li wan herêma li ser gerîla tê çêkirin di esas da wekî êrişekî top yekim bi giştî ya sîstemê giştî ye ne tenê ya dewleta Tirk an pedekê hevkarê wî sîstem êrîş dike dixwaze di wir da têkçûnek çünkü hêzên derveyê sîstemê zêde neman dewletên ku li derveyê sîstemê bikarbin têkoşîn bidin neman hemû dibin xizmeta wan de ne hêza ku li beramberî dewleta radbe yan jî beramberî sîstema kapitalîst ya kurevî ku anha li ber xwe dide tenê Tevgera Azadiya Kurdistan pêşengtiya PKK da ye ji bo wê jî êrişekî bi giştî van hêza konseptekî hevpar be êrîş dikin dixwazin ne tenê lewaz bikin ne tenê paşve bixin dixwazin bi giştî birûxînin têk bi ji holê rabikin taybetmendiya operasyon tên ku salên derbasbûyî salê heştê dest bikire hetanî niha dihatin wek lokal an em bêjin bi tenê bi dewleta Tirk û NATO bi hev re dikirin fakat ev operasyon yan jî ev êrişên qirkirinê ku niha li ser gerîla têne pêşxistin li Başûrê Kurdistanê dixwazin di şexsê Tevgera Azadiya Kurdistan da esasen hêzên dijberî sîstemê hemûya têk biherin hêviyê gelan bûra têk biherin encam bikin di kombûna wan operasyonê ku çêkirin êrişê ku heya niha çêkirin de vê operasyonekî kombûna wan dar dixin û bi giştî têk biherin di wir da dest pêkin rojhilata navîn giştî careke din dîzayn bikin qedera Kurdan jî li ser wî ji bo herî kêm sedsala pêşiya me careke din qedera Kurda xetê qalin be jî dayînin û Kurdan ji parvekirina nû jî bi giştî bê parveyînin hêvî wan azadî têk biherin tejî de li ser rêbera Pop bêguman sedî sed têkiliya xwe bi vî şerê re heye şerekî esas bingeha vî şerî di wir de hedawêtin bînin bîra xwe mesela berê dewleta Tirk çi digot ji apora na ji PKK re erê pişe xwastin bi girtina rêbera Pop PKK teslîm bigirin lê nêrîn ku nikarin bigirin vê carê gotin ji PKK re na ji apora na ji Kurda re erê
Evî jî nikarim vê siyaseta xwe jî nikarim pêk bînin ji ber ku Kurdan PKK berneda. Kurdan hebûna xwe di PKK de îfade kir. Vê carê hemû xwastin têk biherin. Şerekî topêkin destpêkê de İmral de dan destpêkirin. Berxwedanî li wê derê dest pê kir li beremberî vî şerê. Bi wî re girêdayî bingêha ew kê ava kirin. Bingêha van êrişan ava kirin. Li ser siyaseta Kurd ya legal êrişê pir dijwar dan dest pê kirin. Xwastin teslîm bigirin hem aliyê civakê da, saziyê civakê da, yan civak giştî yan jî aliyê siyasî da. û li ser wê têkbirinê xwastin li beramberî gerîlayê Azadiya Kurdistan têkoşînekî şerekî dijwar dest pê bikin. Wisa hesab kirin ki ku piştî ew lêngana di İmral da wê encam bigirin. Li ser siyaseta Kurd ya legal li ser civakê sazî wê encam bigirin. Wê gel û civak û rêber apo tevgera azadiyê ji hev qut bibin bikarbin teslîm bigirin. Li ser vê esasî şer hatin dest pêkirin. Êrişên dagirkeriyê hatin dest pêkirin. Fakat ya rastiya ku derkete holê bereva jî vê resmek derxiste ortê. Çünkü ne karîn de İmral da encamek bigirin. Li gorî xwe hesabê ku dikurin wê rêber apo teslîm bigirin paş da gav binavêtin. Ev nikarbûn. Li ser siyaseta Kurd ya legal nikarbûn paş da gav binavêtin. Remê hemû êrişê xwe. Niha li ser civakê jî heman şêwazê nikarin ew kê bigirin. Êlingî dawî ki yek ji wê esasî esasen ne dawî bi heman demê de her tim êrîş li ser gerî hebûn bi êrişên pir mezin dixwazin têk biherin ênha ew konsepta wan li çiya jî li beremberî gerîla jî bi heman şêwazê nikare bi ser bikeve. Tabii ev bi esasen feraset ba girêdaye. Çünkü destpêka pirsa destpêkê jî me gotiye ev konsept esasen navnetewî da hat ava kirin. Hêzên ku ev konsept ava kirin, lingê wî şer ava kirin, şerên germ ava kirin, êrîş ava kirin, esasen bi tevgera Azadiya Kurdistan re de aliyê îdeolojîk, aliyê sistemîk nava şerek dane. Ji ber jê tirsin wekî alternatîfê wê di cîhanê de hema bêje tevgerekî, hereketekî wisa pêşeng ku li ser peyama be ji gelên bindestra, ji civakên bindestra, ji Çînê bindestra, ji jinan re li beremberî serdestiya zilam bibe îlham, bibe çavkaniya hêzên ema. Ji bona wî giştî ê ku serkêşiya wî dikir İmralî bû, ê ku feraseta wî xetê wî aliyê îdeolojîk, siyasî ku datanî İmralî bû. Ji wir şer dest pêkirin encamê wî jî niha jî li ser tevgera Azadiya Kurdistanê şerekî topyekûn didine me şandine. Wekî din jî mesela dibînin di vî şerê dawî de zêde cerdevan jî û kesên ku Daîş an jî komên ku nava şerê Rojavadê cî girtin û ser neketin êrî tên vê dirê taybetî tên şerkirin. Yani leşkerên bi pere li wê dirê taybetî şerkirin. Operasyonên berê de bi taybetî leşkerên Tirkiye li wê dirê şerkirin. Leşkerên wekî er, wekî spor û çawiş şerkirin. Li vê carê taybetî tîmên taybet û yên taybetî hatine perwazê kirin. Wekî bermahiyên Daişê tê gotin. Hûn vêkê divî şerê de çawa dibin. Na dewleta Tirk li beremberî gerîla ji dawiya salê heşteyên vir ve esasen cerdevana her tim bikartîne wekî hêzekî operasyona tê bikar anîn vêna wekî paramilîter hêzên paramilîter ji destpêkê de hatan ha bikartînin li piştî tevliheviyên rojhilata navîn bi taybet Sûriyê da Daîş, El Nusra hêzên dîtir êm paramilîter bi pera kirê kirin wekî cerdevan bikar anîn dagirkeriya Sûriyê da bikar anîn Libya bikar anîn cê dîtir bikar anîn na heman ew kê dixwazin li beremberî tevgera Azadiya Kurdistan jî pêk bîne ji ber ku bi çi şêwazê êrîş kirin heta niha encam negirtin wendahiyê wanê pir mezin çêbûn nikarin vêna ji veka xwe re pênase bikin bersiva van tiştan wendahiyê xwe binkeftinê xwe nikarin bersivan bidin çi xas wendahî çêbe nava civakê de wê ew qas bertek li beremberî wan çêbe. Ya din jî berê yê leşkerê xwe berê mecbûr diman ku bi raya giştî parve bikin li vê carê parve jî nakin. Belê niha ew jî kesên ê pisporin bi malbatê wan re jî li hev hatine kirin û gelek kesê wan ji xwe de ê ku bê xwe dîne ê tîmên sêwîne bona bikartînin wekî kadroyên xwe leşkerî perwerde dikin, alî îdeolojîk da perwerde dikin, leşkerî da perwerde dikin. Li beremberî gerîla têkçûyîna xwe esasen bi vî şêwazê dixwazin veşêrin jî. Ser wî nixumandin, ser wî girtin, veşartin ji civakê
ندیتی با هاتن جبوان هیسانتر دبه کرد کو جردوانیا دولت تر قبول کرنه کشتنا وان ماین وان جبو دولت تر پر زده و تانینا حتی دخوازن بهتر هفدو بو کجنجی دناوا جوا که داش ناکوکی بدن چه کرن هناك عشيرتان مثلا برتكي وان برانبري تبقى آزادية كردستان نشكرن يدن چتاين کو جبو لسوريا بكار اني نها درباسي جاين كردستان ديكل برانبري گيرلا بدنا شاركرن مرن و ماينا وان پر زده جبو دولتا ترک نگرن که یا گرن خاص بکار بن پی کاری خو بکن پی داگر کریا لسر کردستان پک بینن چه خاص مثلا وانا بکار بینن او قاس تبقى آزادية كردستان پاشتا بخن لسر وی بچنه انجامه بخواجی زرار جی نبینن لی نکارن بنا بکن بس پوره وان جی نکارن یک جی برانبری گریلا تجربه وان ازمون وان به سلام کو درکته اولی نکار دیتین کی کو نکارن انجام بدست بخن هم دال یک دا تکنیکا پیشکتی دخوازن بچکن کیمیایی دخوازن اجاری دخوازن سر بکن هم جی به دست وانا دخوازن سر بکن اف جی تیرین اکر çünkü 30 سال داویل برانبری گریلا داخویا کرین کو اگر هیزکی هریمی خورد لگلوان تنه به وين كاربن بسر بكيفن جبونا ويجاري كده خطا خيانات نوا كردستان دا خواستن پیش بخند الشخص پدا كده پدا كان ها پیشن تيابيد كه مخابوين بن ويا اموره كي بيشاري پر خراب دي بيشاري دا دولتا ترك اگر كوج جاردوانا هيزن پاراميليتر او چتاين كوج سوريه دبن جوان و پدا كه سود ورنگره رغم حمو پاسپورتيا لشکر خو يانجي تكنيكا خو پیشکتی دزانه کی کوی نه کارو پیش کش بر گریلا جهان دم خو پیش تخه تاکتیکی خو پیش تخه برانبری به تکنیکی برانبری جهره خو پاراستن پیش تخه اراضی بکارتینه تاکتیکی نو ای سردمی بکارتینه بنیر رغم حمو وان هفکار خو وان هیزه خو پاراملیتر دی ساجینی کار برانبری گریلا لچی کردستان سر بکیوه او شر ایریشن داگرکری کو 14 مهدا دست بکنه حتی نه بردوام دکن اساسا د جغرافیا کی تنگ دا یه هرم پاراستان مدیا د منطقه کی تنگ دا تیجین رغم وینی کارن و در سر کیفن رغم وی گریلا نه در روشا پاراستان دایا در روشا هرتم چالاکی دکه دایا تنه خانه پارزل برانبری وان چالاکی دکه راستیه کی وی شرف وی شکلیه بنا جوا کی هر شخص بشیرنجی راستیه وی شر آنها کل چیه کردستان دمشه اوا اگر کو نه اصابیا نهار راگاهنا دولت تر وکی سال 1907 باز باوردیک مل اضافه اپراسیون کرن برن لو دره راگاهنا خبجی کرن وشان کرن نه همون راگاهنا خبرمو دره لو دره وشان کرن فقط لگوری کو دانین لگوری کو حساب کرن جبو ایریشا خو انجام بوسا در نکد حیان ها وکی کو او دو خازن پیش نشه جبو نوی پر زده جی نادنجی ببی نه روشه هی نه کی به شکلی حتی ها گلک اپراسیون چیبون گلک شرف رنگی چیبون انجام نگرفتن هولگوری و یعنی انجام وی شرف چوابه یعنی دین گوتو کو گل کوزاپ زاپه در باش کن زاپه بجی ببین و حتی سلیمانی بچن حتی کرکوک حتی دهو که و موسولوی بچن هولگوری و انجام وی شرف چوابه نه هریم پاراستنا مدیا تنه زاپه پیک نای از دست پیکی بی بیجم گلکی قادم برفرهن وسا جغرافیا کی حسان کو ما تدا اپراسیون خو به انجام بکن انجام بگیرن نه جغرافیا کی وسایش ل زاپه خو بجی بکن بله زاپه حمودانه کارن کنترل خو چه بکن و گریلا دور دا بمینه و گریلا تکوشنال برانبری وان بده مشاندن فقط اف مترسی هيا جبوچ ارشیلو بتنه کرن و دسکتین باشور کردستان سلیمانیا جی هولر جی آکر جی دوغ جی زاخو جی گفتن کو ارمانج یعنی توهی کردستان باشور کردستان جبونا وید بیجمیشته آرمانجا دولت نه تنه زاپه وکی آستنگیا وکی کلمه کی پیشا خواهد بینش بونه حتی که زاپه در باست نه که دزانه کنه کار باشور کردستان بگشتی جی سروریا خواه که نکاره تشتی که بخواه باشور کردستان پیک بینه جبونه وی گرانیا خواهده سر زاپه نحال برخواهده ده اگر که بکار من برخوادانیا گیرلا در باست بکن که او قصد نه حسان باوی و نهادا بسیدا وندهی وان چه بونه گریلا بتکوشینه که و ابر خدانی چخص لپیشت که جواکا کردستان جی اوقاس جی هیز دکره برخدانی خو مزند کن بیش گره که حساب کن نه ایکل برخد ده اساس گریلا اما هر روزا کو چجی جواک هیم بهتر گریلا خدی دردی که
mezin dike. Ama eğer ihtimale ki küçük beji ve bişkinin ve berkadaniye ve bikar bimi derbas bikin herkes bedzane dirok be numune mi tijine ve sediset li başûrê Kurdistanê dagirkeriya xwemayînde bikin. Erdogan bi sedan car got ki me li başûrê Kurdistan li başûrê Iraqê got me kemasî bibore li Bakurê Iraqê got me kemasiye kir xetaya kir em ê vê xeta xwe serrast bikin. Xeta xwe serrast kirin çi ye? Destkeftê Kurdan ji holê rakirine, Federasyona Başûrê Kurdistan ji holê rakirine. Armanca wan di wirda veşartî vekiriye esasen deşartî nîne eşkere ye. Erdogan xwe vê nadibêje. Ji bo navê hemû destkeftê Kurdan dibin xeterî de ne. Ne destkeftê Kurdan tenê jî. Hebûyîna Kurdan dibin xeteriyê de ye. Eger ku Başûrê Kurdistan têk biherin, îro rixmê berxwedaniya gerîla rixmê têkoşîna gel li Bakurê Kurdistan ew qas êrişa dibin ser civakê, ew qas girtin çê dikin, li Rojava li Şengal ew qas êrişa dikin û ê sibê qirkirinekî bine pêşiya xwe. Em nebêjin ev xeyal e sed sala bîstan de em jiyan dikin tiştek wisa şê nabe. Na, dünya jê re bêdeng e. Dünya pişt hêzê ku piştewaniya vê yekê dike, ku vê konseptê hazir dike, piştewaniya dewleta tir dike, NATO'ya, Amerîkaya, Brîtanyaya, Almanyaya, Avrupa bigiştiye. Em nebêjin ê ku vê lêstikê xirake berxwedaniya em nebêjin wê pêk neynin. Eger ku firsat bibînin wê pêk bînine. Bele. Bu وجه زمان شهر ماين من ماينه حكون تبونه بس قال لك قال لكم البشر حكون نبونا قال لك كتاب قال بس قال لك بشن قلت Niha gelê Kurd mecburî têkoşîne ye. Yani wekî bijarteyekî ne li pêşa gelê Kurd e. Bike jî dibe, neke jî dibe. Gelê Kurd mecbûr e têkoşîn bike. Têkoşînekî topyekin binêrin heman demê de êrişî Şengalê jî dikin, heman demê de êrişî Rojava dikin, li Bakurê Kurdistan jî her roj girtin heye. Êrişî HDP dikin. Yani hebûyîna Kurda qebûl nakin, bi tu şêwazê qebûl nakin. Ji bo wî ji her alîva têkoşînek pêwîst e. Bi taybet siyaseta Kurd li beremberî nokerên di nava xwe da mecbûr e têkoşînê bike. Hinek kes dibêjin ki vena berovajî dikin, seriya tevlihev dikin. Pêwîst e işte PDK û Tevgerê Kurdistan ê din li hev bikin. Ne di wê astê de gerek li beremberî binêrîna min li beremberî PDK têkoşînek were dayîn. Rastiya PDK were eşkere kirin. Gel bi PDK gav başta bide avêtir nava wê xiyanetê derbixe. Eger wê hevgirtinekî têkiliyekî çi bibe gerek e destpêkê xiyanetê dev jê berde. Bêguman pêwîst e wisa bike wê demê yekîtiya Kurdan were rojevê û bikaribin yekîtiyek xwe ava bikin, hûnerê xwe dünyayê de diyar bikin, bixin muhatap. Dervey wî heyanî ku siyaseta Kurd, civaka Kurd, rewşenbîrê Kurd hemû nebin yek pêşevê şerî têkoşînekî hepar nekin wê xeterî di rojevê de bin gerîla tenê hîştin ne esasen ne axlaqî ye jî li beremberî dîrokê jî wezîfa xwe pêk neanîne ji bo wî seferberiyekî hemû siyaseta Kurd tevgera azadiya Kurd ji xwe ev eşkere kirin bi rihekî seferberiyê mecbûr e di nava têkoşînekî de be ji bo ku bikar be pêşiya qirkirinê bigire xwe parêze û azadiya xwe bi dest bixe. Bele. Yani bu kurtasiyem karın bejin şehir dici gelek Kurd çağa top yakını dibe gelek Kurd top yakını beri belki hırvas yakın şu an. Bele. Bele em gerek spaskin biraz halet ermiş. Buna agahiyente. Bele temaşavan kubune me hevda ku geşedan li başur pêş kevin bi hevala xwe rojnameger biraz halet ermiş binirxin. Em geşin dawiya bername xwe her tim benin nava xêr xweşî dema xweş.